Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita akan belajar Iqra ke-6 halaman 12. Ada Ibu Laila Siregar dari Medan. Ini sudah perjanjian, udah hitam di atas putih kontrak. Jadi mau sentak-sentakan. Kalau ada yang kurang pastinya disentak. Kalau yang lain ibu kalau belajar takut nggak usah bilang sama saya. Kayak kemarin orang mana tuh? Oh orang Singapura ya, orang Jember. Pak saya mah jangan disentak, saya mah takut. Ya udah aja. Enggak saya juga nggak mungkin. Cuma kalau sama Bu Lela ini kita udah CS-an. Karena sebelum ngaji dia udah temen waktu kecil. Nah, waktu kecil. Dia di Medan, saya di Sukabumi, nggak ketemu sih. Ya silakan. Ta'ud, boleh. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auziqni. Hei, kenapa ke kak kayak orang Jawa aja? Auziqni. Auziqni. Nah, aujir, ain ya. Jangan ke Ya. kak. Kamu itu punyanya orang Jawa yang belum belajar ya. Orang Jawa yang udah belajar pun enggak. Memang orang Jawa keenakan nikmat katanya. Rokok gitu kan. Rokok. Apa sih mereka bilang rokok karena itu mah nggak dosa. Tapi kalau Quran nggak boleh. Rokok. Ya, zir. Auzi'ni. Diulang. Auzi'ni. Coba. Auziqni. Kemudian. Wahayyi lana. Wahai lana. Itu beda ya. Antara ain Ya. dan hamzah. Kalau ain tadi. Auzir agak sedikit neken di ketenggorokan ya. Gitu. Kalau hamzah. Wahai biasa aja. Makan yuk. Minum yuk. Jangan ditekan. Jangan makan yuk. Minum yuk. Enggak ya. Gitu. Yang ini agak neken sedikit. Auzir nih. Wahai lana. Nih ada Putri. Waalaikumsalam Putri. Putri ini ada yang dengerin kita, Bu Lila Putri. Yuk, qurrata ayun. Kemudian Qurrata a'yun. pendek, nggak ada yang panjang. Qurrata a'yun. Qurrata ayun, Yun. qurrata ayun, Yun. qurrata ayun. A'yun. Ah, Qurrata a'yun. kemudian Ayyul hizbain. ayul hizbain. Nah, Bain. tadi si Ana tuh zainya nggak bisa Ayyul adalnya. hizbain. Ayul hizbain. Ayyul Ayul hizbain. hizbain. Bagus. Kemudian. Awwazanuhum. Salah. Ayo mikir. Ya, awwazanuhum. Gimana? Awwazanuhum. Yang panjang saya tanya yang mana? Ayo. Mana yang panjang? Nun sama Jawab. hum. Hah? Nun sama hum. Nun sama hum. Home. Panjang. Kenapa home? Ada yang manjangin Oh nggak di iya, home? nggak ada. Nun Nggak aja. ada. Yang panjang yang mana? Nun. Non aja. Nun. Nah, ayo. Coba lagi. Ini. Ayo. Awwazanuhum. Tanya panjang emang. Nggak lah Ustaz. Nggak, ayo. Awwazanuhum. Bagus gitu ya. Awazanuhum. Awazanuhum. Kemudian. Manasikakum. 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 Kemudian. Yu'azizun. Zunya panjang. Karena matobi Panjang. ketemu satu huruf hidup dihentikan. Mati ya. Ini yang jadi madaris. Yu'jizun. Bukan. Tadi Zunya kan zunya matobi. Ya. Karena ketemu satu huruf hidup dihentikan, jadi panjangnya banyak. Jadi lima harokat. Ini panjang. Yu'jizun. Gitu ya. Jadi madari disukun. Jadi panjang. Karena matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Kayak ini juga. Ayyul hizbain. Ini lin. Huruf lin ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi madlayin, jadi panjang. Beda dengan ini. Awazanohum pendek. Manasikakum pendek karena nggak ada madnya di ujungnya.
Ini Oh iya, Auzi' iya. nih panjang karena Ya. matobi satu alif. Wahayyi lana ini panjang satu alif. Qurrat a'yun nggak ada yang panjang. Jangan Panjang. qurrat a'yun. Salah, jangan karena nggak ada madnya ya. Ketawa. Ngerti sekarang ya. Nah, ya. Yu'jizun, yu'jizun. Yang ini Yu'jizun. Ya, ini. zus. Ya, ya, juj. Ya, juj. Kemudian Ma'juz. Ma'juj. Kemudian Al-afidah. Al-afidah. Kemudian hayo orang Medan kan suaramu bagus. Belajar lagu yuk. Ajarin aku lagu ayo. Ilaha. Ilahahu hawahu. Kan ikro nama dihentikan ujungnya. Oh iya. Ayo, Hawa coba ya. lagi. Hawa. Ilah. Ilahahu hawa. Ilahahu. Nih, tadi si Ana belum belajar. Ini yang namanya mad sila qasirah, baris berdiri ada di hadomir. Ini hadomir, ha gede. Tapi domanya terbalik. Ini domanya nggak terbalik, nggak mad sila qasirah. Yang ini. Ilahahu hawa. Kok panjang karena mad asli ketemu satu huruf hidup dihentikan. Ini yang namanya mad arid lisukun. Mad panjang arido baris lisukun yang berubah menjadi sukun ininya. Dalam bunyi, tidak dalam tulisan. Ilahahu hawa. Kemudian. As-salatu waz-zakah. As-salatu waz-zakah. Kemudian. Mim mudghah. Mim mudghah. Kemudian. Falillahil makr. Falillahil makr. Kemudian. Pinter ya, makr itu aku isyarah. Kemudian. Tapi udah diajari Ustaz. Iya, tapi kadang-kadang orang diajarin suka lupa. Kok pinter nih, pandai bener. Masya Allah, hebat. Falillahil makr. Kemudian. Al-muzammil. Kurang nyambarnya kurang. Ayo coba. Al-muzammil. Kurang. Al-muzammil. Dari sini. Nih. Boleh lah. Nah, yang namanya huruf tasdid nih ya. Nih. Oh, al-muzammil. Gitu kan, paham ya? Dari sini nyamber ke sini kau. Dari sini nyamber lagi jadi nyambernya 2 kali. Coba. Coba camberin 2 kali. Al-muzammil. Kurang. Iya, sampai kurang. Al-muzammil. Gini, kayak neken. Udah bagus tapi kurang. Al-muzammil. Al-muzammil. Ya, coba kayak ditahan dulu. Al-muzammil. Nanti kau dengar itu banyak ustadz yang salah baca situ. Al-mujamil, bukan. Apalagi orang Sunda nanti. Al-mujamil katanya, bukan. Al-muzammil. 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 Iya, al-muzammil. Kemudian. Al-muzammil. Ya. Yuk, zibuks. Yu'jibuk. Kemudian. Fa'wu ilal kahfi. Fa'wu. Nah, ini kau pandai nih, bener. Ini wu matobi'i ya. Matobi'i yang ketemu alif ini jadi mad jaid munfasil, makanya ada alis. Fa'wu ilal kahf. Diulang. Fa'wu ilal kahf. Kahf. Kahfi kalau dibaca apa adanya, dihentikan jadi kahf ya. Fa'wu ilal kahf. Bagus. Yang ini. Wal munkhonifah. Enggak ada. Enak aja pa orang titiknya 2. Wal munkhoniqah. Emang ada yang panjang? Saya tanya, ada yang panjang enggak? Enggak ada. Jangan dipanjang. Munkhoniqah. Wal munkhoniqah. Kok ngaji gitu Pak Ari kayak orang yang marah? Yang diajarin orang Medan ini mah beda. Enggak boleh kalau
Kalau ngaji nggak boleh disentak-sentak. Cuman karena ini latihan Wal supaya tidak memanjangkan yang pendek, latihan. Wal munkhaniqah. Kalau nanti wal wal munkhaniqah, jangan disentak, cukup aja ya. gitu ya. Wal Wal munkhaniqah. ya. Wal munkhaniqah. Kemudian Yasatambi'una. udah sembuh datang lagi ya ayo. Oh, berhenti ya. Yastambi'unak. Yastambi'unak. Naknya pecah ya Hamas. Kemudian Fi bah fi bah fi bahril lujji. banyak tasdid ya. Ini karena dihentikan. Kalau nggak dihentikan kayak gini kan. Fi bahril lujjiyin ya, lujjiyin. Tapi karena dihentikan fi bahril lujji agak susah. Ayo coba. Fi bahril lujji. Pinter. Fi bahril lujji. Kemudian La tulhihim. ragu dia. Yang panjang mana? La. Yang panjang. Hah? La-nya panjang. La panjang sama apa La. lagi? Him. Hi. Bukan him, hi. Hi. Hima atau di ujung. Ayo coba yang panjang dua. La sama hi, ayo. La tulhim. La tul, ayo. Le-nya ada penyakitnya tuh keluar. La, ya. La tulhim. Hi-nya dua. La tul him. Lagi. La, ya. La tulhihim. Kemudian. Wala amin. Kurang. Ya. Wala amin. Kurang. Gimana, Ustaz? Wala amin. Amin. Kayak wala dolin. Amin. Ayo. Wala amin. Kurang nyamber. Wala amin. amnya nyamber ke M gunnah. Wala amin. Ayo. Wala amin. A-nya kurang. A-nya ditekan juga kan panjang. Wala amin. Kurang. Wala amin. Ayo M-nya ditahan juga. Wala amin. Iya, wala amin. Kemudian sana'anukum. Kaum. Sana'anu kaum. Shin. Syana'anu kaum. Ini ya. Syana'anu kaum, bukan kaum. Ayo baca. Syana'anu kaum. Syana'anu kaum. Sana'an. Syana. Betang musim ya. Sana'anu kaum. Jangan kaum, ini bunyi o. Kaum. Kau dan aku suka engkau. Kau. Sana'anu kaum. Jangan kaum. Kau fede sempo. Kau dan aku suka dan kau sapi kau. Bapak lu kerbau. Bapak lu kerbau. Kau sapi. Kau. Sana'anu kaum. Sana'anu kaum. Iya. Kaum. Itu lagunya Bu Mona diambil sama kau. Sana'anu kaum. Sana'anu kaum.
Jan jan jannatul ma'wa. Jannatul ma'wa, jannatul ma'wa. Kemudian Lisain. lisyai, jangan dibaca Oh, kalau dihentikan mah. lisain ya. Lisyaiin dihentikan jadi lisyai Lisain. mad, lisyai madlin ya, lisyai. Ya. Kemudian Lisai. kemudian La 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 yai as. la yai as, As la yai as. yai as. Kemudian Innama ana minal munzirin. innama ana minal munzirin. Kemudian Baliklah. oh balik. Bukan balik terus selanjutnya. Balik ke Medan. Ya. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa ya. Ini samar. Bindeng, eng, jadi eng. Tapi engnya variasi. Kalau ketemu kap dan kop, engnya banget. Kalau selainnya masih ada n-nya. Kalau ketemu fa, kayak bilang ember, ember gitu ya. Ember, Ya, ember, ember bunyi m tapi ember, bindeng, ember. Ya, ember. silakan. Angta Anta wa antum tutsla. wa antum tutla. Mang mang tata man tatok man tatawa man tatawa. Ma tatawwa kan dihentikan. Oh ya, Ma mang tatawwa. tatawa mang tatawa. Ma tatawwa. Ang takulu Antakulu. au ang au ang nang au au ang nang tum Ang kan ada kaf dulu, au kaf ang mati. nan tum Au au ang nan nantum. ya au aks nang tum au Au aks nang tum au nantum. Kemudian au aks nan tum atau nang nantum. aks Nantum. nang tum Ini au kan ada aks kak nan mati. tum Au nantum. au aks nang Nantum. tum. Kemudian yang ini Jannatin tajri min tahtihal anhar. tahe, tahe, Potong. tahe, 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 Nah, tahe orang setengah India aja itu Ustaz. mah. Hah? Setengah ya, saya baca setengah ya. Iya bisa, Ya. bisa kalau nggak kuat dibagi dua. Jannatin tajri Tinnya min ihfa, jannatin oh tajri. jannatin ya. Hmm. Jannatin tajri min tahtiha. Jannatin tajri min tahtiha. Bagus. Mulai dari min. Min tahtihal. Tadi kan Min. panjang ya kalau dihentikan. Ya, ya. Kalau dihentikan panjang, tapi kalau disambung jadi Ya. pendek. Min tahtihal. Ya. Min tahatihal Ha 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 ha. anhar. Min tahe tahe. Min Tahe 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 tahtihal. ku tahe kucah kucahe. India Min itu min tahe. tahtihal. Min tahtihal. Enggak ada Min e-nya. ya. Min tahtihal anharu khalidina fiha. Iya, benar. Kenapa ketawa? Napasnya Ya, kuat. saya ingat. Jannatin tajri min tahtiha. Boleh? Min tahtihal anhar. Boleh ya. Min tahtihal anharu khalidina fiha. Ini ada ustazah dulu. Langin. Langin. Nggak usah. Ini ada ustazah Usah. baca ini dulu nangis terus udah sampai sini aja. Kenapa? Enggak, saya nggak kuat bacanya. Sekarang jadi pinter Bu. Ini yang ini nih. Coba. Ya inna. Inna nahanu Nahe. Inna.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa Pendek, innaha. rohnya pendek. Oh iya, ini Yo. kira ya. Tat, kok saya putus sampai mana? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lah, bisa sampai situ ya. Oh Wa innalah ya. inna lah. Inna nahnu Pendek. nazzal. Inna nahnu Nunya pendek. nazzalna. Nunya pendek. Mana? Nahnu. Nahnu pendek. Oh, nahnu. Inna nahnu naj. Nahnu. Nahnu naj. Baca. Inna nahnu nazzalna dzikra wa Rohnya pendek. innaha. Rohnya pendek. Ayo. Rohnya oh ya. Zikro. Pantesan waktu itu Ustazah nangis terus turun ya. Emang ini agak ribet, agak susah. Ayo, nih saya kasih contoh ya. Iya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lah. Ayo, coba. Gak usah dilaguin ya. Gak usah dulu. Inna nahnu nazzal. Inna nahnu nazzal. Lonya pendek. Inna nahnu naj. Nahnu. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Laha. Oh iya, laha. Itu udah bener tuh. Ayo. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innaha lahu. Wa inna, bukan wa innaha, wa inna. Inna nahnu nazzalna. Nunya pendek. Ya. Nunya pendek. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ayo ulang balik. Baca aja atau ada sedikit lagunya? Boleh mana aja. Mau enaknya sih jangan pakai lagu dulu ya biar ada jangan ada e-nya. Ntar lagunya gampang belakangan kalau udah e-nya hilang. Ya. Inna nahnu nazzalna. Oh, ada nahe. Ya. Inna nahnu nazzalna. Nunya pendek. Ya. Nunya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna. Rohnya pendek. Ya, kali. Bagi dua aja. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lah. Inna nahnu nazzalna. Pendek nunya. Mananya Ustaz? Nunya pendek. Iya, Nuna. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innalah. Iya, wa innalah, wa inna lahu. Wa inna lahu laha. Laha. Wa inna lahu lahafizun. Pantas waktu itu ada ustazah turun nangis. Nanti ini belum sempurna. Nanti tahu nomor Bu Rehan? WA-nya? Bu Siti. Mana belum Ustaz kirim kok. Akan sampainya nggak minta. Ayo. Kan katanya mau dikirim. Iya, kalau diminta kan saya lupa. Minta ya. Nanti ini Bu Rehan pinter banget di sini ya. Nanti belajar. Bu Rehan belajar. Kemarin tuh ada Bu Erna tuh ya. Bu Erna di Lombok. Kalau baca sama saya kadang-kadang suka beli. Sekarang ya Allah, Masya Allah. Diajarin Bu Rehan. Bener-bener ya. Jadi saya mah nggak marah diajarin siapapun. Yang penting kalian pada pinter, pada lancar. Karena masih banyak orang yang pengen pinter tuh masih banyak. Tugas kita masih banyak. Ngantri ya, alhamdulillah. Itu belum lagi nanti yang pengen belajar nggak punya rezeki. Itu kita selamatin juga insya Allah ke depan ya. Nggak apa-apa. Ini nanti sama Bu Rehan ya. Nanti kau minta ya. Nanti saya di WA-nya nih saya iniin biar saya ingat. Ya. Yang ini sekarang, ini utang sama Bu Rehan nanti ya. Bu Rehan pinter banget ini nih. Ya sekarang bil unsa. Bil unsa. Kemudian. Wa kuntum azwazan salasah.
Wa kuntum azwajan ikhfa azwajan salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bil Bismillahirrahmanirrahim. unsa wa kuntum azwajan salasa. Ini aja nih Bu, khalaqaz zakara wal unsa. Yuk. Walaqad zakara wal unsa. Wal unsa. Khalaqaz zakara Zakara wal unsa. Ayo unsa. lagi. Khalaqaz zakara wal unsa. Oh iya, Ibu kan memang penyakitnya kalau ketemu huruf mati sama huruf tasdid. Eh, Khalaqaz. biasanya yang banget itu di Robi ya. Ini ada nih, kholakoz. Khalaqaz. Khalaqaz. Ya, Khalaqaz. kholakoz. Ya, Khalaqaz zakara wal unsa. kholakoz zakaro, kholakoz zakaro Zakara wal unsa. unsa. Iya, enggak apa-apa terus. Ulangi lagi. Boleh ngikuti ulang boleh, terus boleh. Sekarap ibu, sesuka Khalaqaz ibu ya. zakara. Khalaqaz zakara wal Pendek. unsa. Kholaqoz zakarowal unsa. Ayo Bu. Ya. Khalaqaz zakara wal unsa. Alhamdulillah. Kemudian. Mislu. Mislu. Mm-mm. Mislu. Ada Hanya di e-nya. sini. Ada e-nya. Mislu. Mislu Mislu. hazil unsayain. Mislu hazil unsayain. Iya. Mislu hazil unsayain. Hazil. Mislu hazil unsayain. Kemudian. Alal hinsil Alale, azim. alale, alale, Alal. alal, Alal. alal, Alal. Alal hinsil azim. alal hinsil azim. Kemudian. Waraihanu wajan. Waraihanu wajannatun na'im. Kenapa aja ditun kan yo? Kan nggak ada tanwinnya. Jannatu. Ayo lagi. Waraiha. Waraihatu. Waraihanu. Waraihanu wajannatun na'im. Wa raihanu wa jannatu na'im. Lagi. Ulangi. Ya. Waraihanu wa jannatu na'im. Wa raihanu wa jannatu na'im. Lagi. Waraihanu wa jannatu na'im. Wa jannatu na'im. Wa jannatu na'im. Wajannatu na'im. Baca aja. Ya, ya. Waraihanu wa jannatu na'im. Masih ketinggalan nih ya. Wa raihanu wa jannatu na'im 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 wa jannatu na'im. Nah, ulang-ulang kayak gitu, Bu. Wa jannatu na'im wa jannatu na'im wa jannatu na'im. Di ayat lain panjang wa jannatu, di sini enggak. Wa jannatu na'im. Coba lagi. Nah, coba lagi. Waraihanu wa jannatu na'im. Naimnya panjang. Iya. Kan badari disukun. Waraihanu wa jannatu na'im. Bagus. Waraihanu wa jannatu na'im. Waraihanu wa jannatu na'im. Yang gampang itu terasa susah, terasa sulit kalau belum terbiasa. Tapi nanti udah diulang-ulang gampang. Waraihanu wa jannatu na'im. Bagus. Alhamdulillah. Yuk lagi. Nih. Susah kali nih orang Medan nih. Udah pandai baca. Pandai baca, suaranya bagus. Ketemu huruf mati sama huruf tasdid ya. Ayo, sekarang. Ini dibagi 2 sampai ini apa? Nadtoruhum. Nadtoruhum. Sampai situ. Boleh.
numatti'uhum qalilan summa Kenapa panjang? nattaruhum Summa. summa. Kenapa panjang? Oh ya, Pendek. summa. Summa Iya, nattaruhum. summa nattaruhum. Numatti'uhum qalilan summa nattaruhum. Summa nattaruhum. Summa Numatti'uhum qalilan summa nattaruhum. Ayo nattaruhum. Ya. coba. Numatti'uhum qalilan summa Pendek. nattaruhum. Summa nat. Summa nattaruhum. Hmm. Summa nattaruhum. Numatti'uhum qalilan summa nattaruhum. 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 Summa Nattaruhum. nattaruhum. Summa nattaruhum. Numatti'uhum qalilan summa nattaruhum. 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 Nat- Nattaruhum. Nah, sekarang summa. Numatti. Summa nattaruhum ila Nattaruhum. adzabin ghalid. Summa dari summa. Dari summa. Summa nattaruhum ila azabin ghalid. Summa nattaruhum ila azabin ghalid. Bagus. Sekarang minju'. Minju'. Kemudian Wa mangja. wa maja. Kemudian Musin janafah. musin janafa. Musin janafa. Musin Ikhfa. janafah. Musin janafa. Musin janafah. Musin janafa. At-Tawaratu wal Injil. Ya. At-Tauratu wal Injil. Illal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi naim. Watara kulla ummatin jasiyah. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Kemudian Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Wa nadainahu min Pendek. Ustaz, ini saya bagi 2 sampai mana? Sampai tur. Turil aiman bos, bisa. Turil aiman, lebih enak ya. Janibit turil aiman. Wana dainahu min janibit turri. Ulang lo Ustaz. Wana dainahu min janibit turil aiman. Min turil. Turil. Bit turil. Nit turil. Bit. Motor bit turil. Bit turil. Nih bit turil. Wa nadainahu min janit turil. Janibit turil aiman. Janibit turil. Wa nadainahu min janibit turil aiman. Wa nadainahu min janibit tur. Sampai situ aja deh. Tur dulu. Aja ya, Ya, sampai tur ya. situ dulu. Susah Wa kali kau nih. nadainahu min janibit tur.
Nah, gitu. Ulang lagi dari sini. Min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiyya. Agak susah. Yuk. Min janibit. Min janibit turil aim. Min janibit enturi. Min janibit enturi. Ada lagi penyakit. Min janibit. Turi. Ah, jangan ada jangan. Hayo, jangan. Min janibit turil Tunya panjang, mantobi. Ya. Min janibit turil aimani. Ya. Min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiyya. Belum lulus ya. Ntar sama Bu Rehan deh. Ini di sini nih. Nih ya. Wanadai wanadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiyya. Ini lagi online. Nanti sama Bu Rehan nih hutang 2. Ya, iya. Ya. Kemudian yang bawahnya. Tadi udah bisa loh. Ya, yang tadi udah bisa loh. Hah? Yang tadi udah bisa loh, Ma Bren. Oh, iya. Iya. Terus Ming duniha. WA. Ini ya. Tadi wanadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiyya. Nanti diulang-ulang. Sekarang ini min duniha. Min duniha. Min duniha. Bagus. Min duniha. Selama tidak ada huruf mati dan tasdid kau lulus. Min duniha. Yang ini ingda. Ingda sidratil muntaha. Inda sid, ini ada e-nya malahan. Inda sidratil mungnya ikhfa muntaha. Lagi. Inda sidratil muntaha. Bagus. Inda sidratil muntaha. Yang ini dibagi 2 ya. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbah. Di sini. Coba yuk sampai sini dulu. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbah. Iya, min dabbatin. Min dabba. Min dabbatin ayat. A-nya panjang. A-nya panjang, Y-nya panjang. Ayatul. Ya. Min dabbatin ayatul. Betul. Ayatul liqaumi yuqinun. Pandai. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbah. Min dabbatin ayatul liqau ya, jangan liqau. Liqau. Kau dan aku suka engkau, kau. Liqaumi yuqinun. Kemudian yang bawah. Terakhir, Ballahum mau'idul layajidu min. Pendek. Layajidu. Ballahum apa ini? Ballahum mau'idul layajidu min dunihi mau'ila. Pinter. Ballahum mau'idul layajidu min dunihi mau'ila. Coba lagi. Mau'ila. Ballahum mau'idul layajidu. Ballahum mau'idul layajidu min dunihi mau'ila. Bagus. Ballahum mau'idul layajidu min dunihi mau'ila. Ulang-ulang ya Bu ya. Biar sama Mbak Wanti aja. Boleh. Mbak Rehan, Mbak Wanti, siapa aja pokoknya mah banyak diulang-ulang. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.